CJ Pasueri. Anna Pasua. You better do it was 6-1 version. Oh yes, let me get my brother and I'll approach you. I wanna teach you like a man is supposed to. CJ Pasueri. Pasua. Welcome back. Come with you Friday. Cocktail Friday. JKM. Siga. Kama kawaida kama rawa JKM iko wema. Igwe. Never knew anyone. It's just one of a kind of the saxophone. Again, so kwa mundu wa mihwe yani mundu with Michael Bolton. Oh yes. Kameme kamu gina idu netoka Kwigangara jetogo board chair gathaya Danny. Honorable Sergeant of the JKA jetogo goni watho ita. How are you? I am doing war. I'm war too. Awesome. Niko sambamba. Studio tuna pasua. Na muthoni wa digital. Yes. Mutho ya hore rati ya muthoni. Ya hore na muno. Kawe murera mwana uyu. Mwana uyu. Yokuno keide. Kuja ninguritaga umuthi andu a sector ya mohoro makundorete wega. Werongerwa mohoro. Jikuna gikama mwaura. Gucia birthday ya bia tene. No birthday yako. Weketero binginya newsroom. Wani unetweka muteti. Nyogethie wega. Onyiteti andu acio. Yoge kihuta. Neguo. Ye mwana muge. Ndetwagio kamuthenya wa Friday ya tariki 25 mweri wa March. Kuna uwezekano labda tuna pesa. Tuko naye. Naam. Kwa nini tukose? Naam. Ya kupea watu. Besha tuinacio. Oh yes. Yes. Reure. Uge kwatiriri. Siku za mwezi ni 40. Na tujuangi 40 ya mtu inafikianga wapi? Manake 40 ni no uge mugubete. It's a figurative term. Iyo na nozi yao kija vote. Yes. Kana chuneria vote. Nozi yakinya sigetwo o vote. Yes. Na wachaka okirwa tiriri. Kiombani kiago kwegeka atia. Kiona nganga ebute. Yes. Na kinya hero body rwaini irwo no rukiniro bani uri ogwati. Rwaini rwatia. Is it mwalimu? Obani wono inagiro na ini maigano. Yes. Na obani ri is not a very new thing. Yodo wajirie miaka ya gatene we. And it does not look like it is about to go. I think it's part of mankind. Wala just obani ri kunyitwo gwacio ni gukoragwo under a variety of circumstances. Yes. Ni waneka okeng'ang'aini ugekora. Manake kunasemekanaga yale yote yanafanywa gizani. Siku moja itatokea kwenye mwangaza. Kwenye useli. Na watia kunyitwo kuruta kunyitwo riri circumstantially. Yes. Etwiru zio bani nacio ni ukoraga riu ni mendete. Andu othe metagwo cio bani ri. Ona happy ni matwarana go. Urenda kuuga miago-ini ni kuri umbani. Maundu mau meri ni matwaranaga. Kwa hiyo pesa pombe siasa na walebo. Euni okora onacitwo and weird circumstances. Othiete handu oguo na mori. Na ni umenyaga wega uyu atachoma tondu abo ukaigua agwita ritwa ria go place na go profile na go categorize ukaigua wageithio ukona group yoka ukarigwa yaria ni ndio tadi mo na mauma ni thani emwe kona maigiro kona mutumia moka hariwe
ithe wa Veronica uyu no amenya wa Kariuki matuku aingi ndwindi we no amba watuika very uneasy toti andu aingi magwitaga oguo ukaigua mundu wa gwita oguo ri ni mtu anakufahamu matikiri okuo ndio we ureciria haria uguthiete ri wihithite muno ukero hindu kiriga nginya gia thi ndio wina mihegu ndio no amba warekia no acenjia posture niwe handa riu ndukung'ara uria ukung'ariire uria ungi he uyu niwe itanamenya uri we ona nduramenya uyu uraguvotia no confidence iri ona ndungimuria niwe no ndona hana mbari ciakwa wa furaji kairetu we mwega mwega haya okire ndona ni mukihorerete o hau kago kinywa njohi kairetu na ni urakioneka we mwana munini asati yakwa ni agikwehehererie tondu riu mbica irauma ri muroranite na cufe ori ni nguikarangite haria ndona ndogo iria muraruta weri yakiriwo kakundu guku gukuhia nicio mwitaga sisa andu uranjira ithe wa Veronica uyu no ndiamumenya no niwe kandu makamenyanaga uyu ni nona ni kasi ni zito cia kurenya hururu tugucemanirie twacemanio guku he ni mwaicoka kuamenyana ningi makiria wamera ndio tukira incoherent turamenya ona idea ni ciagire go flow he ni ai gukomera ciande muno wauga no kasini kikanwe ni kore kirumitha huna mugiro ende mameste makuru majirie kweheria matikaigerio mix ineo ni monira hanere ligia yegori na ndona totaramenya ithe wa Veronica ndona totaramenya andu we ndakumenya ngikirigwo ni we atia ni tataguo ako ni kuthikana ciana ciaku ikigirerwo mokori he mutumia akuithirie rwimbo kuria mucii nigetha muthikabu acoke arie ni nie ni wadirikana riu nyina wa Veronica kirio kuo ngoro ino yana choma kira ikigio the nigi yaki maundu maingi kire kiajete ya mama guo makugeithie asa ona hatire bata asa ni wega makugeithie matirigaine wasarothi wasaro ukogeithie wa Vero amaguna haya kabe goko haya ayo tubaria ndio ideka muiretu othe makavexua ni mona muiretu no mama guo kahugia bisari weri no magara makuga nitwagethie mutigeti guo ni mwoneka mutie ihenyai nitwethio rugongo are tugwetereira haha tu mana kamucemanio kanini mwayo mundu gaconda riu kanjia kuma bribe na mukeka nyamu muno ni okagira ngari maguta ithengio muno mwana wa ndie mathiiri muthenya ungi watagira kuigua atiriri mucingo wa mohoro twanikagiria kuria mari na ithuĩ tukamarekereria kĩondo rita membemba-inĩ
Oyo moro makinya musie kumagida kinya ke physical no kinya ga eventual Kuiso buro akuone bloga era mo wajana fote vai Dago sikara he kaigo gati ne me goi karagita ikonya mamwetirie na yahia go ko tura thimo aiga mamo cio twakwithia nake agathoma akona kwanure hau randiku nyina wangari nawe ni uthindagirira andu muno andu ni mawira mararuta umeherera kwiyandikithagia na kwiringiriria andu muno nawe ndambe ucoke ngari ni ukoya mbia tia ngari ni amatoete ndugitindire haha muno nawe ni uringagiriria andu muno no ndatindagirira andu githemba kiu kaiga mahumbira na goguo ni wendete kwaria muno nawe uraigua andu acio mararia ithungu nao matindie haha na kiugo CJ Pasuri mutugania muthaka muno gwa kameme kayo kamwingi tukigangara gitagwo bodi cia gathaya Dennis Fragratano njitagwo Sekjen Goni wa Voita Friday tariki 25 mweri wa Machi mwaka wa 2022 from wherever you are tuned in we are grateful na mweri uno watengera uyu eno wagite ne mbura no ni watengera hakuhika ni wehika wega biu yani thengio ni gututhikiriria no gatwandikira SMS ko itukira 20014 na Kameme FM official mutambo-ini wa Facebook. Thank you so much. Alex wajame pishori rais amekusalimia. Nimesalimika. Yako hii andu ahingorete hata onjamia executive ngande ni hali ya moya. Inagitwira rira tuguthina kwa uri. Kiama ni kirugamirire. Ndulujo ninge akoro kuri agia kanjari. Ndahota ugejiria hiyo kireo. Yani ukionagira bururi. Akanegwa. Na ukiroraga hari nginya barabara ino ya maru ekinyite. Akanegwa. Nduo. Yani na ndakwirire kuri rikite ni guthaka. Ni kuhore wonderful spectacular. Wale ni gukoro njega muno na njari. Yani na he mundu a very comfortable drive. Tondu guti handu mundu acina wone matawa tukutanjire eyo. Yuru. Na mundi ari nginya mark. That's a milestone. That's a milestone. Yani yani wairia. Ari ofuani. Auga saja muno kuri afuani ajodo. Na kesheri fwa point motors ri. Yazo tumira bisha sibalu. Na soka to ya tri. Birthday yake ni ya Sadi. So auga kiama if you know you know. Tetigo kogorera ngari. Ivyo na tukubira mahoya. Na tukubira mahoya ndubirisia wedi mwega. Mwana witu. Wada kazi ni aje maanko. Ya ne lugha yako mura. Anyway, happy birthday in advance. Bodijia ni yako wish son. Akirisk Monday morning. Happy birthday in advance. Oh yes. Samuel Owen, how are you? Ko wima sana. Ona Anthony Sabato Junior. Mwana mwereria leo kuri Githura-ini arama kuona tuk-tuk. Mwalimu Kimiti wa muri kuma kuri kiria-ini mathioya. Oh yes. Matikire holiday. Me holiday. Yeah, wonderful. Thank you muno Susan Morithi wa Total Touch. Amekusalimia sana. Dai kama muno Susan. Yani Kenyoro msafiri wa Super Metro. Jogona wa Luthuli. Mudhuriti Amos wa Sunland pia amekusalimia zaidi. Dai kama muno. Yani Lydia wa Mathai kuma kuri Muiga Kieni. Tionda sana. Na mdogo to mweferi wako kiwa kule Joyce Osmaraba. Jua nasimama MCA huko Maraba ni kule Witaidhi. Oh, anano kama MCA. Yes. Yani wema sana. Witaidhi award. Yani Hawaina dereva wa Mololine Services. Wema sana ndani yake. Mudhuriti Meinge. Kusalimia sana. Na umeze kulia Limuru Wira. Yani wema. Oh yes. Devi watenda touch kinyozi biashara Plaza na Ivasha. Mwana mwelaini gumuonete. Wema sana. Oh yes. Thank you so much mheshimiwa wake Voko. Akuria waitu kangema. Ulia wa Ugatiri. Kahora.
no kahora na kahenya kanini. That's a nice slogan. Slogan niyo rida. Thaka. Ni no kahora na kahenya kanini. Na kahenya kanini. Gima sana. Angemuno mheshimiwa Thogori. Yes. Thank you kirele wafuraje mewima. Reure. Maza zimazika watangura. Kindu mundu ekaweka kindu gitagwo riri analysis. He looks unsettled. Weta. Yes. Nigu andu makiuga atiriri mwana ucio kundu kuwa hikirie ndaiganĩire. Ataramu naroria maundu na meikarire matũra-inĩ na ogĩa njata. Mwana ucio no tondu ahikire mucio ucio tutaigagwo wega. Ũngĩmũrora thithi nĩ ũkwĩra mwana ũcio nĩonekaga ndarĩ thayũ. Wĩra ũcio ũrĩa ũrarutithio kũndũ kũu rĩ nĩ ũrĩa wa maturubarĩ na wa kũrenga nyeki. Ũkĩrĩte gwa Firaũni. Mwana ũcio gũtirĩ handũ aheagwo nginya ahoithie. Mwana ũcio nĩ ta nginya akiririo. Mwana warĩ mwaria. Agĩcoka akĩgĩa kĩgĩmbĩ. O mwana kũgĩa kĩgĩmbĩ na riũa rĩ. Ndaiguire Wiper party leader Stephen Kalonzo Musyoka akiugire atĩrĩ nĩekũgeria gwetha mwana ũcio acoke na mũciĩ. Rĩu akwĩra atĩ John ndũrerie Kariuki acoke na mũciĩ. Ona kaba rĩrĩa arĩ gũkũ gũkũ gũtiakĩrĩ nyama no nĩ kwarĩ thayũ ũrĩa wĩinagĩrwo wa ngoro. Akwetha makĩaragia ndĩzi of course no mwaka agĩethu. Hello my friend Weta, uko unaendelea je Weta? I am okay with this. She's a good friend Kalonzo. Uko aje huko pande hiyo? Tuko tu. Sasa unajua tumeweza kuzungumza na baba. Tujue vile unaweza rudi nyumbani. Nyumbani wapi? NASA. Surudi NASA. Sasa tuko Azimio si NASA. Nataka utoke Kenya kwanza kuja tuangalie. Unajua nakuwa nilihama kidogo. Huko ulihamia kuna kujanga maji siku ngapi kwa wiki? Zama kwari kiateka ndo nakuanga na funguo za pump. Na pampengi akitaka. Na getu wanafunga saa 3. Sivyo tulikuwa tunaingia saa 6. Sasa unaonaje my good friend? Are you coming back? Utarudi? Waja niseme nitarudi ama sitarudi. Lakini huko mnakulanga lunch saa ngapi? 3 meals a day. Inatoka mpaka na dessert. Okay. Wao ukiitwa nichukulie sahani. Kifika masaa nichukulie sahani na uniwekee kiti. Naweza fikiria vile nitarudi. Sababu nimeweza kudadusu na kuangalia masuala nyeti. Kaangalia nikasikia hata wale vijana wawili wa Kameme wanizungumzie. Niara. Siwezi kosa gazeti, nikosa radio. Ana television naletwa na other news. Kana kale ho haya mara na mara yote. Kuna siku nililetwa Kameme TV Mutamburuko wa county. Ndio nilisikiliza Njogu wa Shira. Alinileta akasema
Athiriti. You can always come home. East or west, home is best, my friend. Wacha nikakaa huku niangalie vile kutasemwa, manake huku sijajua whether I am principal or deputy principal. Ndio hayo taitu. Lakini ni vizuri pia wewe Kalonzo usikue mtu wa kutumwa sana. Mwambie baba anivurutie waya niongeleshe tuongee one on one. Especially masaa saa 3 after supper. Ili kuratwikite ni arathiete kuoria. Kwa baba. Aratwikite kwa mcemani urahanikite. Unasikia mlikutana, I understand mlikuwa mmemit. Hiyo mkutano ni kama sazungumzia hiyo mkutano sana. Wepata kwa mwele dhani na giti. Wewe ikifika masaa raji nichukulie sahani na uweke kiti mahali. Yani mwingie ukira irio. Huko nasikia maneno ni mzito tu. Na unajua huko sasa tuko wengi. Sasa mimi na ma-DVD tumeshindwa vile tutagawanyiwa. Bani mbona idhani yale. Kuna siku nilienda kuchukua chakula nikakuta melon imeisha. Anavibaya sana chakula ikiisha ukiwa kwa line. Ata. Ariwa. No agitume Kalonzo kwa atuori. Athiga kumuhura muno. Rock to my brother atuori. Ananilema. Anyway, rekebera ya siasa. Ya na fote. Ndio gathoko kuma kuria karure kahuhia. Asante sana. Joseph Nyaga Donax Saveke Rogoya. Samindo. Unjambo Samindo. Samindo. Ako hivi. Ndio ile kasamido. Aleo kuera. Avyo. Oye masana. Idete. That wonderful lady called Nyambu Flo. Nyambu Flo. Yokora kona Save a Girl Kenya Initiative campaign. Tawira mwega muno auto ya ilitu munori ya magumeiru. Yewagi wa sanitary towel. And today is her birthday. Happy birthday Nyambu Flo. Happy birthday you noble person. No thina mbele na kugia ngorowe wanjaga ya guteithia. Happy birthday Nyambu Flo. Happy birthday. Fire baby. Neda kenda kwa kamera. Wewe ndo nazio kajua. Fire baby. Pull it again. Pull it. DJ Pasuri Anapasua wakamemba kayo kamwe githa kenda na ndagika 31 muthenya wa Friday. Yesu Kwigangara Cocktail Friday. Eto ndiri kira muthiki ikairi aketingira ngathi Mwele na kwaje kireta merchandise yothe ne kambuni theri Makameme TV. Ogologo ni ari hetene kamenda kagicicio ni murihitu betene Ayo niri ni mheshimiwa
Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Speaker of the National Assembly. JIB. Yes. JB Muturi. Sivyo unajua yeye anasimama rais. Nilisikia anasimama. Yes. Orode naguo. Ndeguo. Mbona kimakori ya tetu ni ndo wa town hall meetings. Tetu kuri anyiri. Kuri ya tetu aburi. Kwa uma. Yeah, and I know the speaker is not a small person. No, he is that in command. SNA1. Yes. Is that in command. Ndio. Hebu ukisikia anasema yeye anataka kuwa rais. Bana mchezo. Yes. Au nevio. Akere wima. Ni atonya ngiraundi. Wega vio. Yani. Wima sana. Ndio. Thake daina 38. Reure. Ole zire. Ni akoretwo akirugama kwa MCA na ajirio kurugama riria getagwo ya konjura. Ni akiambitie tene. MC ruma chagurutwo maigana ni kuma 2013. Yes. Icio ni imera igiri. Imera igiri. Mani arugama kabere. To kwindi andikitwo muthu bari. Ndegwa koragwo na riri. Taito iho yari ndungu muno etagwo His Worship the Mayor. Yes. Councilor so and so. Oh yes. Leure ni arakiugetwo na rita riri no egũcoka kuo. Okuo ri na okuo ringi. Yes. Ni akiendete gũtungata mũingĩ. No rĩu campaign ciake nacio ri itikoi very effective. To kwindi kura ciake cia last time ri ona gwatorwo muhiriga wao ri ni kuronanirie muhiriga oire kiro 30% ya muhiriga. Andu aba makĩmũime kura. Rĩu rita rĩrĩ kĩoneki kĩu nĩguo kĩonekia ta gĩa tuba makĩria tondũ we ti mũndũ wĩ kĩgĩna gĩa campaign always. Yes. No kwĩhinyanĩrĩria. Yes. Nĩ mũkũrũme mũdogo. Arakĩanjirie campaign na arakiprintithia poster. Ona gũprintirwo nĩ mũthuri wetagwo Filipo ũkorwo haha Moi Africa. No wega mũndũrũme nĩ kwĩyũmia ũkagwa kuo. Nĩguo. Rita rĩrĩ ararutire cia kara. O tondũ mbere arutaga cia kĩ? Black and white. Euro photocopy. Ore sinake. Black and white. Yao thekire mwisho githurano kĩa 97. Na slogan yake koragwo atiriri. Ithuothe kuo. Ko. Ora ziara campaign yake ratuveire ni ara employed campaign mercenaries maramuhiuria na marahana ta mangimuthenia na kumucokia thutha tondu he membangairi arahire wira wa riri wa gumandikithia poster. Yes, ikuhura poster ndiwe niki wira ucio muno aria marutaga ri ndona mesoba na yoro na matare soba ri. Yes. Nio moe tucio turia key and strategic points. Na nio matariri mathire kuthi yaku ati ni harikithwo no poster no gwada meko mandikiria kigo fanya pero utafanya na muno ciekira okindu inyanya cio tuku inyo mukira mwakora gitoero nyagitio guo nacio matire ru ni mekuigirira poster iguru wa poster ingi wega ta wega. Riu ole ciaheana wira ri resources ciake ni iranangirwo tondu uria arahete wa mbere ri anga ni arakiririe karia arakundite gakuhota gutuikanio tuku kuria arathire kuhura poster icio ri ti wodi ri ararugama always. Kou nä kå må nina gä å teti ole ciarahåragä thimu korio atä areci kå rä a gä cenjirie kå rä å rugamaga tondå nä kä ndirakiona ibandä ko ciaku cihå rä te gå kå gä tugä aca nä wangandå kå nyenda nä magä kwenda må no tondå rä u haha centarä ciäkä rä two nginya rami-inä atä rauga atä a we nä we må theri gå kå ndĩrona kĩmari oris gũkũ nyambe ngwire ndũngĩrĩa nĩ kũritũ
Siago koneirie ne. Ole ciaro ya gaikia. Agithii kũrauga ha bado si. Uri onge na ngerahete wĩra rĩ. Rĩu nĩ agĩetha rĩu wa gwĩkĩra kweni. Bwana mzae ndĩrangĩrutire wĩra niĩ. Yanjĩrire ũrĩa nyamũ kũhũra. Nyamũ hũrĩte na raini. Katai makĩra no kũu tibuku. Nikumenya ũtaramenya we. Mzae gũtirĩ thĩna kũrĩ andũ maikaraga kũrĩa na moka wĩra goko. Rĩrĩa no kura citũ. Ningĩ no kura citũ gũkũ. Na ndauci ciĩno yakiumire gwitũ. Eke kũrĩ ũcio ũngĩ. Agĩthiĩ gwake rĩ. Aramũkoria rĩta mĩkorogo. No ciana wĩra atĩ kesapu. Mũtu ũrĩa aranĩirwo wa kũnyitithia posta rĩ. Ararugire mĩkorogo. Mararuga kĩoneki. Nĩ kĩoneki mũtiranyitĩra kana nĩkĩ? Aca mzae tũtingĩkua nĩ ng'aragu nĩ ũndũ wa kĩoneki. Ndaugire twambe tũrĩe sapo cia panikĩki. Rĩu wenda wega gũra mũtu ũngĩ mũndũ agũraga ĩrĩ. Ona tũheagwo ĩrĩ wa kũrĩa na wa wĩra. Mũndũ akĩruta wĩra mũhũtu na aruta wĩra na irio. Ndũngĩtũhe ũkĩ twake nyũmba. Mzae mũndũ arũgamaga na mĩtu ĩtatũ. Ũmwe wa wĩra ĩrĩ ya kujibaba. Akenda na bote bo. Acio no nĩ magera ngero. Ana ngari zote cia oris. Wakĩũra andũ mũtu wa kũrĩithia posta rĩ. Ndoraga maheage extra wa kũinũkia. Yes. Mũndũ athinda akĩhaka irio ikĩngĩ-inĩ acoke ainũke ũguo. Nĩ akũinũka na icio irio. Ũrĩ mũrata wakwa wetagwo Matthew Kim. Korwo kũrĩa ICA. Nĩ mũthomi wao marauga that's quite funny. Thank you. Kona cia road study. Ucoke umĩkĩre ndengũ. Cikagia igũrũ. Na thanda cia mũcere. Ya mũcere ndwarĩ muone. Na he nyamũ cio cia kũraga rũgiri-inĩ ciana ndengũ. Icio nĩcio andũ mahũthagĩra mũno. Kahũa keho. Nĩ thaa 10 gwa kameme kayũ ka mũingĩ. Rĩu tondũ mathaa maitũ ma kwĩgangara nĩ mathira rĩ. It's a Friday. And it's a rap. It's 4 p.m. I'll tell you. Nĩ twakahinga wiki ĩno. Atĩrĩ ũndũ ũngĩ. Ũngĩinũka ndikuona tũhĩtĩtie. Nĩ wima. Ithuĩ rũciũ tũgathiĩ kũrĩa gĩa kanja. Gĩa kanja Nyĩrĩ. Twĩna skundi ĩno yothe ya Sekijani Entertainment. Nda mũcuri mwata witũ wĩtwo Albert Chege. Na peleke huko anaenda kulachia. Yes. Mambo ikuwe wima. Nĩ mũkagera tuus. Babu haka. Ati yetu kiko hawe. Tulikuwa kwa America kimaro. Yes. Wima sana. Nije tako bodi chia Gathaya Dennis. Sajan koni watho ita. We pasuera. Mũndũ horerete mũno. Mũndũ reta mũndũ haingĩ. But ũmũthĩ hwainĩ tuna DJJ harĩa Kikuyu Gardens Club Desire arafu rũciũ Sekjen Entertainment twĩ mwena wa Nyeri. Yeah man. Ati mũndũ mũrahũra kũ mwena DJJ twĩ harĩa Kikuyu Gardens. Kikuyu Gardens. Nĩyo mũthenya ũyũ wa Friday. Au nĩ biũ. Yes, arafu rũciũ tũgakorwo Nyeri Sekjen Entertainment. Yeah man. Arafu on Sunday memerege na MCB gathufa man thai 11. Afu hwainĩ gakorwo XO Lounge. XO Lounge harĩa Thĩro. Yeah man. Oh, nice.
Jogu oraina ku weekend. Bafu. Iko virada kemo. Zai. Section gori wa baita. Board chair kadhaa daddy. Hamoka. It's loading. Have a lovely weekend. Yeto jamani saa dida ida to shio tuko dida wa Kameme country. Oh yes. Watu baba bure. Hello bafu mina tare kwayo. Yoko bote kanda usiku. Bye. Madha ukimenya vione